sini, Dek? Eh, Daerah apa di sini namanya? Sekabatu. Sekabatu. Kelurahan Bulo ya, Pi? Bulo adik. Iya. Tekumar ya. Iya. Palimbang ki apa? Iya, mau kelakkan. Bolakang. Iya. Nampak. Di sana juga banyak yang mancing. Coba. Ini penumpang apa nih? Iya. Bukalakang. Tak berapa biasa tarifnya itu, Pak? Kalau kelakkan Iya. 20. Oh, iya iya iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Saya Ki, ya. Oke. Selamat Ki. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. All the Gitu, Cek. 2, 3. Today di apa? Eh, Biar loro-loro nggak masuk iya. Ini Bu. Ya, silakan. Dijual langsung itu, Budi? Iya. Ada ikan, ada kepiting. Ini juga ada janda. Berarti di sini jadi jual itu, Bu? Tidak, pikir. Keliling di. Oh, oh dari hasilnya ini tambah kayaknya sini sih. Iya, di laut. Oh, di laut yang di sana. Oh, di keliling ini. Kalau ini di sungai ya, kepiting. Ini kepiting sungai di. Di mana gambar? Di laut mana itu? Keluar kiri. Oh, ya sebelah sini. Oh, dekat Pelindo. Iya. Kasih deh. Jalan dulu ya. Terus Ibu. Ini warganya Sekabatu deh. Termasuk Tekumar ini, Budi? Iya, cuma 13. Umur 13. 14. 14. Oh, 13 mungkin sebelah. 13 sebelah. Sambung. Lautnya itu, Budi? Iya, iya. Baru dijual ke pasar itu? Iya, orang yang keliling. Keliling? Iya. Dan daerah tertentu begitu, Budi? Iya. Keliling orang pakai gerobak. Iya. Tapi bagian mana yang biasa jualan itu, Bu? Bukan
mereka bisa menjual, saya kasih orang. Oh, baru kita lagi yang anu ya. Iya, Ini salah satu mata pencariannya warga di sini, Budi. iya. Melaut.